ban pendrong ha kajing mujing perkhat ki Khynnah bakin sngotra ya la kasnong ka thau kumju ban snothu ya kajing don kam ka Khynnah ka suba nadu yeng hadu ki saudong saukun bashabar ha ka arpu pratarik risau ka district informative officer NIC West Jante Hills Joai kala shim ya kasen jam baningkong banya lam lenti ya ki Khynnah Skul ha kajing Pynkhuid ya ka wa Myntdu kumju ki ruot ki kyar nadu ke musnyang najan kadam tan PHE bat penkut pat hasen tuksiar Hakane kajing Pynkhuid wa Myntdu la shembanta kumbashi pautili ki Skul bat ki college badon hasnong juai na lor ki wei pat ki riu shimet badon ya kajing sngo khia halor kani ka thong karu kom Pynkhuid dei da ka bayat kjat na rur ka wa Myntdu bat tam arta de ki nyut baro shilenter kani ka wa ya ki nyut la thep hala ki jong ki pla ndaki poi pat hasen tuksiar ki brat hapo ka kali municipal ka bala aplupa ban ket iki Habayakran berkakong penbet Baha Pasa, District Informative Officer West Jante Hills Kalaong. Kum kani kajing Pynkhuid, da kabayat kejar artan, kaya rap ya kakwat kakia ki Khynnah, kumju pakin tip ya kajing syakta kamarian. Daladi ki Khynnah ru kilayo ya kini ki ki jat nyut jat jabo babun tam ki batu cawa Myntdu na jawai. Kani kalong kajing hikai ru iki Khynnah kumnu ban penpriang ya kubor ban le Khynnah le suba hala ki jong kisno kumju ru kinyo jingmut ban yada ya kamariang na kajing penjulor pathar ya ka kani kajing Pynkhuid ya ka wa Myntdu kan long ka khana bakin ya por ki para Khynnah bat ki para lok kinyut ki baki Khynnah ki yo tambun ha kani kasni kilong ki jan jot second hand Biasa. Acting atau ke District Informatic Officer yang ke West Jante Hill District National Informatic Center. Dia kamu bentah kini kau Pynkhuid mah kamu ongkis watch baharat kamu tu. Dia bejuk lihat ini cuba lihat kadang yang National District Council terlihat dengan nikah track with the purpose. The main idea is you encourage ki Khynnah you take ownership ki chnong thau yang ki surrounding yang ki neighborhood yang ki nanti dah kata ini por bon Khynnah wala exam you invite a few schools dan school and 2 colleges so khatwi tuliki school bagi college cimbata chpau tuliki school ba atliki college the MG Khynnah hadu chi spa santo prangon nanti skin giving individuals naik perlok kerja juga join lang we. The main purpose is basically is creating an awareness. We were kani tok ke wadang manusang nungkong the first attempt dan with the hope that give le ulia ki kamni. Yang man ka activities Khynnah for their good health and exposures to environment. The EV activities wahab le ki Khynnah mandadap ki is on their own. The Peit ki what are the main causes of pollution? And kadang collect ki gitu garbage so tip ki kam man ki de ki garbage ki sia chwa kam Myntdu na ka sor chwai. The kino is suggestion ki at least in 3 points. Ki wo ye ki contribute to help to save the environment. Even le one kaman ye ki spread ye kanika awareness cheki wa igum yo join Myntdu and at the same time ki school ki wa participate ni
kila yo chingi kam kan ka example yo organize ki deki na skul yang ki at the end of the day one tamot de report ki te yi yogi wa pen tingit ya ko ne bha wa te bi ne bha ka wa mtru to ko bai bam di ichi yung isam apa na kan ni ko irrigates ki per ki khai chen mo ite kan iba kuat dua tawa Khynnah yo man di aware yo man responsible di at the same time yo tip ki yo perkat kini dah mai wa yi te yo dia kami ba yo pi iba penman yang anang kong decide ni ba after the report Shillong wakat wan ki umdi ki yung mamandi not fit for consumption actually but they were distributed into things ini ko mentru MBCTv tang ko juga tang wa yo pe ai Khynnah kaman yo sang tho ki nei ba ip dang nagan ni ka root chimi tempo em review kita the other causes is kini ki sanitary septic tank ki yung ki sam yang ki tapi lagi ciki wa nor nagi wa nor pa ki chwa mentru kita penman nak kaya ko wa mentru ko ni yo pi kam hita perdi yang kini keluti walai dia bi am tu pam gi ka sor jwai ka ro ko bi te at least yo sang tho gi Khynnah le te kin kam gi champions ki wo even se ki wo A1 ya ka information ni ki pra class ki le ne ki hayung asam yang ki wo ki lok ki jor ki pe kamu anga this is the first step hopefully ya ye chu organize more de ka win ka ru tak hadu o ye ka wa mtru ro yo pi ai jing skat nong kmen ne ka munot riu chim ne bawa hapar khat kamon pul ye ba mi di ro no hapul ka ye te em bhai maria ong kamte em ki lok na po DMHO le ong ki o kwa pite e hi dan na po DMHO e no ki kam ki ORS tem hap het juice de Khynnah even nang kong yo kwa ai ha ka tu ka pha chi ki skul le wa to ki Khynnah to ora ki yong ki ka pliang ka siang ka klat ko di ni pham kwa ai u pen yo ki u le gitu ki water bottles ki ba thiet de pa tangka ta no ki pen de sro te wo ro Khynnah le ra ki yong ki te ba ite ORS le yo ne di HMO ne te eki gloves eki tu ki garbage bag te wo ro ki tu di na po ka te contact ne ka ba ka municipal and ong gitu ne ba yo kin de pelang ai kam tu lem em chon li no on le to yo biang te contact ya CEO yang municipal joy municipal board te de pha ki kan ka tro wo kit ke tu chawa te pelang Khynnah hawan lagi itu se te emon ki individuals kam ni 12 sedang i pelang Khynnah ro itele man mg individuals ki esa ne yung yang le am ta ong ka sampuna kong hun sa ta ong ka to kai te tanga wo e ta ka pelan Khynnah ni ba ta pelan ni le mem ko e digi ni ma pelan man gitu isni pelan ne man fertilize man is biodegradable and it's good for environment ne ti da de am ta sa